Ezweni lase-South Africa salabantu abamnyama, mawuzoqhathanisa nje ey'nhlangeni ey'khona, abantu abamnyama ibona abaningi kakhulu kunezinye iy'nhlanga. Ngakho-ke ulimi esolusebenzisa noma esilisebenzisayo kule channel ulimi lwesiZulu, ngoba cishe iSouth Africa yonke alukho ulimi olukhulunywa ukudlula leli lwesiZulu. Namhlanje isihloko esokhuluma ngaso sibheka ukugqila obabhekene nomuntu omnyama, kodwa sizobheka qhamuka kulesi sizwe lesi esibizwa ngesama-Arabs. Ama-Arabs ey'ngane zakwethu ilolu hlobo labantu enilibiza ngamaSulumane, ngoba ama-Arabs namaNdiya kuhlukene. So ama-Arabs kanjalo nabelungu bevela kuphi e-Europe. Sizokwenza ini? Sizoqhathanisa ukuthi masikhuluma ngokugqila bomuntu omnyama benziwa abantu bama-Arabs abafika nenkolo yobuSulumane and benziwa abelungu ama-Europeans abafika nenkolo ye-Christianity. Sizobe sesiqhathanisa ukuthi kwakwenzakalani kulaba bobabili, noma ikuphi okwakwenzeka ngesikhathi kufika ama-Arabs nenkolo yabo yobuSulumane kanjalo nabelungu befika nenkolo yabo yobuKrestu. Siqale la. Ngalo mlungu lo ekuthiwa wafika la cishe ngonyaka ka-1650 uJan van Riebeeck. uJan van Riebeeck lo, ngoba ngisho ngithi abelungu bayifiki, ngeke sikwazi ukuthi masikhuluma nani sikhulume ulimi labo, ngoba thina i-target yethu abantu abamnyama. And ngike ngasho ngathi sizosebenzisa isiZulu noma sisebenzisa isiZulu ngoba ezweni lethu izwe elikhuluma isiZulu ikakhulukazi, noma iy'limi zethu zithe ukuhlangana lezi zesinguni, mhlawumbe isiZulu, isiXhosa, isiNdebele, isiSwazi njalo njalo, zithe ukuhlangana mbijana. Therefore nangumlungu wafika la obizwa kuthiwa uJan van Riebeeck, right? Wafika nansi incwadi, le ncwadi ibizwa kuthiwa iBhayibheli, igama lale ncwadi, yabo. And then kwase kuba khona lesizwe kuthiwa ama-Arabs. Ama-Arabs wona afika nansi incwadi ebizwa kuthiwa iQuran. Ngakho-ke sizobheka-ke ingane, yabona sike sasho la phambilini siqala i-channel ukuthi kunesihloko esithi kungani iningi labantu abamnyama lihlupheka, iqiniso ngomlando wabantu abamnyama kanye nesixazululo kwenhlupheko ebakhungethe. Kodwa esizokhuluma ngakho namhlanje, ngoba sithi asithathe nansi nazi lezi yifiki lezi ezagqila zabantu abamnyama, zifika nanansi incwadi engcwele yeBhayibheli, nona nansi incwadi ekuthiwa ingcwele yeQuran. La isihloko esizothatha ngaphansi kwaso esithi inkolo iyona eyabulala ingqondo yomuntu omnyama, kungakho iningi labantu abamnyama selaba yidwedwe zabe ezinye izizwe. Thina abantu abamnyama ma-Afrika sila ingane zakwethu siguqile, siyacela ezweni lethu siyahlupheka, siyizinja, siyimgodoyi, siyidwedwe yezinye izizwe, and ibuhlungu ingane zakwethu lento esiyibonayo. That is why sithe asibheke nanoma yini eyimbangela yokuthi umuntu omnyama ahlupheke. Kwafika abelungu napo uJan van Riebeeck basenza igqila. Kwaphinde kwantshontsha abantu abamnyama, bentshontshwa yini? Ama-Arabs, esebenzisa incwadi yani yeQuran. Santshontshwa senziwa igcila. Namhlanje simgodoyi, sokhamisa ngithele, sidominethwe ezinye izizwe. Imbangela yalokho kwafika abelungu neBhayibheli, kwafika amaSulumane neQuran, saphenduka imigodoyi yabanye abantu. Ake sibheke ukuthi mangabe sikhuluma ngokugqila bomuntu omnyama obabenziwa amaSulumane afika neQuran, nama-Europeans abelungu abasifika la neBhayibheli, kwenzakalani? Nine ningazi ngoba nichoma namhlanje uzositshela ukuthi mina inkolo yami ngumKrestu, uthi mina ngumMuslim, bese uthi i-constitution noma umthethosisekelo wase-South Africa uyayivumela inkolo yami.
Kubalekile ke wazi ukuthi lenkolo le ngoba yafika nama immigrants noma yafika nezifiki ezweni lethu phela eAfrika noma eSouth Africa ngoba iSouth Africa ise-Africa izwe labantu abamnyama abelungu baqhamuka bevele eEurope ama-Arabs aqhamuke vele eMiddle East afika nezinkolo zabo njengoba sichaza ukuthi inkolo ye-Islam noma ye-Muslim inkolo yama-Arabs ase-Middle East bese kuthi inkolo ye-Christianity inkolo yabelungu bevela kuphi e-Europe but today ufica umuntu omnyama eshaya isifuba ethi inkolo ye-Christianity inkolo yakhe omunye ethi inkolo ye-Muslim noma ye-Islam inkolo yakhe but this is how we became Christians and Muslims uqale kwi-slavery ngani zakwethu uqale nje kwi-slavery bafika labantu basi-capture basenza igcila ezweni lethu saba ama-labor tenants ezweni lethu babethuthwa abantu abamnyama njengobona ama-images befakwa emkhunjini beyokwenziwa igcila emazweni aphesheya nathi into eyenzeka masibheka i-Europe and the Americans e-Europe okay asenze kanje kusukela ngonyaka ka-1400 ngeminyaka yama-1400 kuya kuminyaka yama-1900 uyabo ama-century leyabo u-14th century kuya ku-19th century mawukhuluma nge-century iyodwa i-century iyodwa ineminyaka ewu-100 uyabona mawuzalwe ngo-1900 1905 1906 waze wazofika ku-1999 make kwashintsha kwathi 2000 kusuke sekuhlangene iminyaka emingaki ewu-100 so mawuzobala ukuthi mingaki iminyaka mawusuka ku-14th century uza ku-1900th century you-500 so abelungu abafika nenkolo ye-Christianity bacolonize bagcilaza noma benza isigcila umuntu omnyama iminyaka more than 500 years ngokwe-source yalama figures esiwathole la i-Black Power Pan-Africanism based e-United States of America barekhodi ukuthi bawu-11.7 millions abantu abamnyama ababezigxila ababethuthwa eSouth Africa not eSouth Africa ababethuthwa eAfrica njengoba ubona la beyokwenziwa igxila emazweni aphesheya yabo perhaps as many more found their way to the Islamic countries of North Africa, Arabia and India. Okay, uyabona ke into mayintshontshiwe njengoba niye nizwe kuthiwa kunalento ebizwa kuthiwa i-Black Friday. La khona kukhunjulwa isenzo esasithandwa abantu abamaKristu, let's say the European Christian gangsters abasifikela nenkolo ye-Christianity la ngoba phela yalethwa ama-gangster la eSouth Africa inkolo ye-Christianity. Those were Europeans Christian gangsters abafike benza umuntu omnyama isigcila bamthatha futhi bamenza isigcila bamdayisa kwamanye amazwe. Ubuthi mawuthuthwa la eAfrica uhambe through iCape Town. iCape Town bibizwa ngani nge-Cape of Good Hope. Kwakuyi-refreshment center ukuthi nizohamba the whole of Africa nitshontshe abantu abamnyama manifike eCape Town kwe-refreshment center niphumule ngoba nizothatha uhambo luyaphi oluyo Europe lodayiswa bani umuntu omnyama leyo nto yenziwa obani abelungu basifikele nenkolo ye-Christianity. It's very very important for you black people to know how you became Muslims and Christians. We have to teach you. We must tell you the truth. And this is the truth. Nantontshwa niyokwenziwa ini izigcila kwamanye amazwe. Into ebenziwa kama-Muslim noma ama-Arabs abelungu bebethi mabefika eNorth Africa bese bedayiselana ngathi bese thina siyothengiswa eNorth Africa. Yabona eNorth Africa sikhuluma ngamazwe afana Algeria, Morocco, Libya, Tunisia nako Egypt. Abelungu bebesithengisela kulowo mazwe siphinde futhi sithengiswe nakwamanye amazwe aphesheya. Uyabo leyo nto enziwa yini abelungu abasifikele neChristianity la
i-Black Power Pan-Africanism irekhode ukuthi bawu-11.7 million ngokwe-research yabo abayithola ukuthi abantu abamnyama be-trade benziwa ini izigqila emazweni aphesheya kwenziwa ini abelungu abasifikele nani nenkolo yabo ye-Christianity. Bese ubuya-ke uza la kuleya ma-Arabs, Islamic, wona aqala ngeminyaka makuseshwa ama-historians, angithi kunabantu ekuthiwa ama-historians, kube khona ama-scholars, kube khona ama-sociologist, right? Makuseshwa la ama-Muslim aqale ngeminyaka yama-600 kwaze kwafika kubani ku-19th century kwenziwa abantu abamnyama izigcila la kuveza ukuthi there are more than 14 million black slaves noma more than 14 million abantu ababethuthwa e-Afrika beyokwenziwa igcila emazweni akuphi ase-Middle East la kunani la kune-Mecca khona ngoba inkolo ye-Islam noma yama-Muslim ivela e-Middle East. AmaSulumane la afika nenkolo ka-Allah afika nenkolo kaMuhammad gcilaze abantu abamnyama ebenze igcila more than 1300 years. Lento ngifuna nithi ukubuyisa umqondo kancane abantu abamnyama mbijana ngoba thina siyisikole la ingane zakwethu siyisikole inhloso yethu ukuqaqa umqondo umuntu omnyama engabe isiphukuphuku engabe isicuphunga ngoba manje iziphukuphuku kanje ukuhlupheka ngeke kuphele kini bantu abamnyama. So kubalekile ukuthi sinifundise lento ize futhi ngoba nje iza ngale ndlela esiyiletha ngayo kini ukuthi nizofila kanjani singabi nandaba naleyo nto ngoba vele iqiniso niyahlupheka nihlupheki nimgodoyi nidwedwe nizinja nokhamisa ngithele bezinye izizwe kuphi ezweni leni imqondweni ifasekile manje inhloso enkulu uthi nini ukuthi siyivule iqaqeke kufuna sinitshele ukuthi yizini lezi zinto lezi eziyimbangela ukuthi nibe kulesi simo esikusona ngokomqondo. Angithi yes, more than 1300 years amaSulumane enze umuntu omnyama ini isigqila namhlanje abantu abamnyama ukuthi nidomu inkinga yini ukuthi ni stupid and umqondo wenu anifuni ube sesimeni sokwazi ukufeza ucabanga uhlaziya ukuthi ukuze siphile impilo engcono thina sabantu abamnyama yini lento efuna siyenze yabo. I-problem esinayo ke nathi ke siyahlupheka ngakumfica umlungu ethengela umuntu omnyama ngiyakumfica iSulumane lithengela umuntu omnyama. That's the problem. Kodwa akekho umuntu ofuna ukukhuluma ngaleyo nto. Into enikhuluma ngayo nina nikhuluma ngoKristu inkosi yenu enithi noyibona ezulwini niphinde nikhulume ngo-Allah inkosi yenu enithi nohlangana nayo kuphi emazulwini la niyakhona. Kodwa labantu abanifikela naleyo nkolo benza obaba benu ini igcila. Ayikho lento ukuthi umuntu okwazi ukwenza abantu igcila ebulala abantu bengenze lutho bese nina nibelieve ukuthi lo muntu uzonifaka ezulwini. Asidlulele kwislide esilandelayo. Nansi into ebiyenzeka phambilini. Siqale ngokubenza phambilini abelungu befika la. Abelungu. Mawubheka la emumva i-image abelungu bekuthatha umuntu omnyama because thina sasinazi inkolo zethu. Bathi abelungu bafaka inkolo yabe Christianity ngenkani. Bathi abelungu mangabe beyifaka inkolo yabe Christianity ngenkani kwase kuthatha umuntu omnyama ukuthi lezi phukuphuku lezi azifundisane zona zodwa lento ngoba thina ngeke sibe nazo isikhathi ukuthi njalo sobuya sofundisa bona. So babefike bethatha umuntu omnyama bamenze umfundisi bese bemtshela ukuthi yini into ekufuna ishumeze kubantu abamnyama ukuze generations and generations to come kubantu abamnyama bejoyine inkolo yeyifiki okuyinkolo yeChristianity. That is why bona makuhlangene la bazolalela lo ukuthi lesi siphukuphuku kade besifundisa ukuthi sifundise ezinye iduphunga basilalela la ukuthi sikhuluma lento engabe kumele siyayikhuluma ukukhumbula ukuthi lo muntu uprogrenyiwe. That is why asenze kanje yabo nje indle yesonto le yabo
Endlini yesonto lo uzofundisa abantu abamnyama ukuthi lento yokuthi wothanda isitha sakho, wothanda umakhelwane wakho, umuntu mekushaya ngapha umshaye ngapha, umfokazi lapha emhlabeni likhona izulu ikhala lakho, yonke leyo msangano enifundisana kuphi? Endlini yesonto. And then mase kushaya isikhathi sokuthi kuthengiswa abantu abamnyama igqila, i-auction le, umlungu lo ukwi-auction, kuthengiswa lesi sigqila somuntu omnyama, sithengiswa nomfazi waso nengane. Makuthengiswa uzothi uthi lo muntu omnyama lo uzohamba eBrazil osebenza emasimini eyimoba, lo ahambe e-America eyosebenza kwi-cotton farm, mhlawumbe ingane yakhe ithengwe umuntu waseGermany. Izinto ebezenzeka lezi phambilini zenziwa abelungu abafike nani nenkolo ye-Christianity. Cela ukunikhumbuza, we are house of realistic radical intellectuals and sikhuluma isiZulu ngoba sabantu abamaZulu. Mhlambe nawe mawukuthanda esikwenzayo ukubona kufanele ukuthi kukhulunywe ngesingisi, sicela ukusebenzisa ulimi lesilungu. Thina inhloso yethu ukukhuluma nabantu abamnyama ngoba umuntu omnyama ufasakile engqondweni yakhe and kuzosiphoqa ukuthi sikhulume ini? Ulimi lwakhe. Nazi-ke izinto ebezenzeka phambilini, bekufika abelungu besenza igqila, bevula amasonto ukuze singalwi nabo, basikhandele nansi indlu yesonto. Teache umuntu omnyama epastor, lezi zinto kuthiwa upastor ngoba kubuza kukuningi kanjena nje. Uzocula kuprogram abantu abamnyama bakithi ngenganekwane zamaJuda, ngenganekwane zamaHebheru, ngenganekwane zamaGreek ezibhalwe eBhayibhelini. Nansi into adenziwa abelungu, befike behlale belalela. Lo uzothi mase programmeke kahle, bonke lo muntu la uzoprogrameka, ingane azoyizala uzoyifundisa le nonsense yafika nalezi igebengu lezi. Ngoba sichaza ukuthi nani ntshontshwa niyokwenziwa igqila kwenziwa abelungu abanifika nenkolo yani ye-Christianity. Iyona nto ebiyenzeka-ke leyo phambilini. Ake sibheke ukuthi namhlanje kwenzakalani. Buka la. Namhlanje akasekho umlungu. Lento yenziwa kudala ngama 14th century kuya kuma 14th century, 15th century, 16th century and so forth. Size sithola inkululeko ngo-1994. Buke resulting. Isizukulwane salabantu laba sesibhalele into ukuthi sekunesilima nje sima phambi kwethu, siqhubeke sisitshela inganekwane zamaJuda, ezama-Greek, ezamaHebheru. Kodwa i-reality namhlanje mawuthi uyabheka kwenzakalani kaJuda namaPalestina, kuyaliwa laphana, kuyaliwa. Thina sithandaza uNkulunkulu wakwa-Israyeli ukuthi asize thina abantu abamnyama e-Afrika. Kodwa uNkulunkulu wakwa-Israyeli uyahluleka ukusiza abantu bakwa-Israyeli balwa namaPalestina, kuyaliwa lapha. Namanje umuntu omnyama usesiduphunga, umqondo awusebenzi, uthandaza uNkulunkulu wakwa-Israyeli. Kodwa kwa-Israyeli njengamanje sasicula thina kudala kuthiwa Jerusalema umuzi okhanyayo, angeke ngakulibala ubuhle obuhle buseJerusalema, kuyafiwa ingane zakwethu. Kodwa lesi siphukuphuku namhlanje, today, namhlanje sibhizi nabo pastors limandini, nibhizi nishumayeza abantu abamnyama ukuthi abakholelwe ey'ntweni ezaxova umqondo womuntu omnyama ukuthi abe isidwedwe, abe yinja bomgudwe wezinye izizwe. Nisayipromotha leyo nto today because nithi nani nine-constitution. Yes, i-constitution ikhona kodwa ini umqondo awusebenze. Buka la namhlanje abantu abamnyama lapha bathuko isemkhulu babo bababize ngamadimoni, bethi umuntu ofila kanasabela emhlabeni basindisiwe bona. Kodwa mevula iBhayibheli usuka kuGenesis uzovala kwisambulo, sebafa bonke abantu abalapho. And labo bantu akubona amaZulu, akuwona amaXhosa, akuwona amaNdebele, akuwona amaSwazi, amaJuda, amaRoma, amaGreek, amaHebheru, sebafa bonke. Laba bathandaza amadlozi amaJuda, bayawathuka wabo bathi asafa amadimoni akanasabela emhlabeni. Ngoba bona bephakamisa izandla kanje, siyayazi lento, sibuka kuwona lo msangano lo. Lezi zinto ey'ngane zakwethu kubaluleke ukuthi sinifundise, nizazi, ikakhulukazi nina enisebancane. And ibuhlungu lento because i-associate-wa nani ne-education. Yabona bonke labantu bafundile, mawuzofica bama-graduate, they are very stupid, I can tell you. That is why we have decided to come up with this YouTube channel. We call it House of Realistic Radical Intellectuals. Izinto siyibeka ngoba zinjalo ukuthi uzofila kanjani, whether you feel
You guys are not professional, we are not going to subscribe. Into engenamsebenzi walutho loo nto leyo. We are thina sizofundisa la, we are school of thought ukuthi sinifundise ngane zakwethu ukuthi yabona mangabe ni stagnant kanje engqondweni zenu, ni lazy na kanje engqondweni zenu, ni ignorant kanjena, it's very dangerous because siyohlupheka koze kubhubhe umhlaba. Iwona ama systems, ayikho i-system edlula i-religion, iyadestroy umqondo womuntu omnyama. That is why njalo sisebenzisa le image ukuthi thina we are going to tell you ukuthi lento ye-religion iyaqeda ngathi. Buka la, sesiya ngasekuphetheleni. Lokho kuNapoleon Bonaparte wathi religion is a good stuff which prevents the poor from murdering the rich. Abelungu bakhanda inkolo ukuthi kube yilona hawo abazovika abazonibamba imiqondo ngalo ukuthi manifuna ukulwa bese uthi mina sengisindisiwe, mina sengambulelwa, angisenazi izandla zokuyilwela, ukhona umlweli wami okhona emazulwini, kodwa bebegonya ngalabelungu. Lento yakhandela ukuthi mangabe benishaya abelungu, buka namhlanje abelungu bafike banishaya baniphuca umhlaba wenu. Banishaya abelungu. Phela umhlaba wahamba ngenduku. Basibhonya abelungu bathi bona bama landlords, ibona uNkulunkulu basemhlabeni. Thina simgudo la emhlabeni. Bawuthatha umhlaba wahamba kanjalo. Kodwa sangalwa noma sathi silo basifundisa inkolo ithi ungalwi, awusenazandla, ukhona umlweli wakho wena, futhi kune zana kaThixo yakufela esiphambanweni, usuhlambulukile. Ayikho yonke lento yakhandwa abelungu ongqesto Napoleon Bonaparte ukuthi nibe lezi idwedwe nizona namhlanje. La mekuchubeka bathi religion acts as a social control mechanism, keeping the impoverished population from rising up against the wealthy due to moral constraints imposed by their faith. Uyabona umuntu okholwayo kunento ekuthiwa i-faith. Faith is a belief in a religious doctrine in the absence of proof or evidence. Umuntu okholwayo ukholelwa enteni engena proof, engena evidence. It is based on spiritual convictions. There is no proof, there's no evidence. Mawufunda iBhayibheli from Genesis to Sambulo, ayikho into eyi-proof noma eyi-evidence ukuthi labantu ababhalwe lapha bake ba-exist. Umuntu osontayo livela kuleyo nto leyo. Kahle kahle ngokwaka psychology, leyo nto ibizwa ngokuthiwa yini, it's a mental disorder noma it's a mental health condition. Ibizwa kanjalo lona. Once you believe in anything that does not exist in the context of fact and reality, ngokwa psychology nje kuthiwa unani une mental disorder noma unani une mental health condition. Ibizwa kanjalo lonto le. Uyabona nje isibongo sami ngwakalikhuli, angikwazi ukubiza idlozi lakacele ngoba ngihlanganise lutho nocele. Kodwa umuntu okholwayo uyakwazi ukuthi ethe umZulu noma umXhosa, believe ukuthi umuntu omJuda ongakwazi ukukhuluma isiZulu nomXhosa uyokwazi ukuzwa umthandazo yakhe. Nansi into efuna niyenze. Thathani yonke le nonsense egcwele la emakhandeni niyifake la ebush, niyiflashe ngoba maningayenzi leyo nto leyo nohlupheka nize niyofa. We are House of Realistic Radical Intellectuals. Makuthanda sikwenzayo, you subscribe, you like and you comment, and that's it. If uthi ungakuthandi uchiye kanjalo ngane zakwethu, uqhubeke kube isidwedwe, kube yinja yezinye izizwe. Ngane zakwethu uNkulunkulu yabathanda abantu abagcina isabatha, uzuligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Isabatha ke lingalolu suku ekuthiwa yini, iSaturday. Mina lo leni libizwa ukuthi umgcibelo. uNkulunkulu yabathanda abagcina isabatha, nize niligcineke nani kanye nabendlu yenu nonke. Siyabonga ngane zakwethu.